Pendek kata nama, kata manusia ni tak boleh lari. Maka kerana tu Nabi SAW kata, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah. Tak berhenti-henti, silih berganti, non-stop. Ujian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mai kepada manusia yang mengaku beriman, tak kira dia laki-laki ataupun perempuan. Ujian getir yang kita tengah lalulah ni, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Ayat 155 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat tu, kami tentu, Allah kata, kami garanti akan uji manusia ni dengan ketakutan.